ovom mestu bila je kuća Božovića u kojoj je i on ponikao, kada je tim prostorom vladala Otomanska imperija. Arnauti iz Drenice i Košutova pod izgovorom da zavode red pljačkaju i ubijaju Srbe. U tim godinama pred oslobođenje Božović je jedan od osnivača Srpske demokratske lige. To je bila jedna politička organizacija Srba u Otomanskoj carevini. Naš Kolašin bio je na lošem glasu kod Turaka, a kod Albanaca mnogo više. 1901. godine na poziv i podsticaj Stojana Novakovića kao stipendista Ministarstva inostranih dela, Grigorije Božović upisuje Moskovsku duhovnu akademiju. Svi drugi naši krajevi imali su književna središta, štamparije, glasila, biblioteke, književne ustanove i fondove, a mi smo bili bez svega toga. Kada je reč o eseističkom radu Grigorija Božovića, na jedan viši stupanj treba staviti njegov esej o Petru Petroviću Njegošu. To se malo zaboravilo, Grigorije Božović je jedan od njenih najvažnijih pisaca i njegova veliki period jeste dakle negde od početka 20. pa do kraja 30. godina kada je napisao stotine i stotine tekstova u politici. Imao je prirodne manire, a bio je jako razgovoran, upravo komunikativan. Najbolje pripovetke Grigorija Božovića između dva svetska rata ne ustupaju po vrednosti Andrićevim pripovetkama. Međutim, evropska ratna oluja približava se našoj zemlji. Ne može niko da mu ospori da nije pokazao truda da popravi situaciju koja je zaista bila teška, pogotovo na versko-nacionalnom osnovu. Bio je to proces u kome je pobednik sudio poraženom političkom protivniku i to pred vojnim sudom. Kada je izgovorio ime Grigorija Božovića, tiho je dodao: Protin sin iz Pridvorice.